Osibhalele namhlanje ukhuluma ngaleli zinyo lawa esijwayele ukuwafaka. Uthole ukuthi unamazinyo akho aphelele, kodwa kube ukuthi-ke uyahamba kodokotela uyofaka lokho abathi-ke isiliva izinyo lakhona. Uthi-ke yena unokuluphupha liphuma, liphuma nje liphumela ngaphandle. Uthi-ke ngabe lokho kusho ukuthini? Ukuphuma-ke kwalelo zinyo lelo leyisiliva, ngicabanga sonke siyalazi ngizosifaka isithombe. Kusho ukuthi abantu abadala bakwembethe abalifuni lelo zinyo, okusho ukuthi kwasekuqalweni bekungamelanga ulifake. Uma kuwukuthi indlela yokulikhipha ikhona, abanye-ke baze bewakhiphe, nawe-ke kungamele-ke uwakhiphe. Kungamele uwakhiphe. Uma unombuzo ungasibhalela ku-WhatsApp, ubuze-ke inamba yethu esizokunika yona. Uma ubhala ku-comment sizokwenzela ividiyo ngalowo mbuzo ozobe ubuza.